Dostlar, assalomu alaykum. Kanalga hoş geldingizler. Hozirgi chiqarilishda, bugungi chiqarilishda sizlarga metroni ko'rsatayin deb chechdim. Bu qadimgi metro. Bu Koreyaning Seul jag'i emas. Seuldan 1,5 saat alыстықта жайгашкан районундабыз. Метронун ичи. Отырган адам эч кандай болмуш эмес, ал жерде эле телефон зарядтап чукулап отурат. Так, бұл жақтан шығып кетет екенбіз, бұл жаққа кірет екенбіз. Азыр карточканы да текшеріп көрөр, карточкада қанша алғанын, проездный. Мына жерге қоябыз. Бұл жерде чат, 2 жеті қалып тұр. Так, бұл жетпейді. Бір жол барғанға жетеді, 2 жол. Жоқ, көпке жетпейді. Сондықтан біз азыр 10.000-ге салауыз. Қадимкелер бияқа салауыз. Өзілі сразу автоматически шығып алатына ке 10.000 салдым әлі, 12.700 болды. Еш қандай услуга албайды. Шығып алды уже, бұны алауыз. Дәлше кеттік. Кимпо қоңған дейді. Бұны базауыз. Все. Кеттік емне дәлше. Birinchi жол Кореяга келгендер паника болып кетишет. Эч кандай паника болбоңуздар. Эгерде карточкаңыздар жок болуп калса, же иштебей калса, же акча түгөнүп калса, бул жерде бир кнопка бар. Ошону бассаңыздар, базып айтып, түшүндүрүп айтып койсоңуздар болот. Карточкам иштебей калды, же акча жок калды депчи. Сиздерде өткөзүп коет. Акча требуйте деп, же какой-то бир штраф салып айтпайт да. Ошондуктан ал жагынан камсанабаңыздар. Адамга болушунча жардам бергенге аракет кылышат. Так, Масан жакка кетет экен. Биз Уньяң деген жакка кетебиз. Наркы бетинде экен, азыр наркы бетине кетебиз. Бұл жаққа ремонт болып тұр азыр. Негізі бұл метро жаңа ашылып тұр. Жаңа деген қандай 4 жыл болған ашылғанына. Орда жоқ болчу. Уньяң деген жаққа кетет екенбіз. Бұл вообще Сеулдун метросу. Биз деген азыр ол жерде жүрөбүз. Мынакей. Завод істеп отурат, ошол жерде жүрөбүз. Жерде окуганды билсеңиздер керек, караңыздар да. Билбегендер, могу жерде Чанги деп жазылып турат. Чанги деп англисче. Ушул жерден баштап, Сау деген жакка барабыз.
негизи эле Кореядан метродон аш жерде адашпайсыздар. Карта бар. Эч кандай камсан алып койсоңуздар болот. Келгенде адашып кетем же жоголуп кетем деп. Корейчени билсеңиздер, адашпайсыздар. Эгер корейче билбесеңиздер, англисче билсеңиздер эле аябай жардамы тиет. Күтүп атышат метрону. Ошол достор, каналга катталганды унутпаңыздар. Алдыда дагы кызыктуу чыгарылыштар болуп турат. Жакын калганда, 1 минут калганда, 60 секунд калганда ушундай звук чыгат. Даянданыңыздар деп. Кээ бирөө телефонго алаксып отурганга тиешелүү да бул. Телефон чыгып, наушник салып, өткөзүп да жүрген учурлар болот да. Ошон үчүн дайын алдын ала ушундай музыкаларды жана бүдүбүдү сөздөрдү айтып турат. Азыр сиздерге метронун ишин көрсөтөм. Месталарга чуркамай, бул жакта деле исинде эле туруп алабыз. Бир эле станция, бир эле остановка жүрөбүз. Эмки чыгарылышка чейин жакшы калыңыздар. Биз кеттик.